Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ću pažnju posvetiti nastavku ruskih operacija u oblasti Donbasa. A ova operacija će se u narednim nedeljama i mesecima kretati u pravcu Dobropolje, veoma važnog strateškog grada od kojeg se ruska vojska sada nalazi na nekih 8 do 9 km, što jasno možete vidjeti i na ovoj mapi. Ovo je naredni korak ruske vojske u narednim mesecima, a to je puna kontrola ovoga grada, koji je veoma važan strateški za nastavak njihovih operacija i odsecanja puteva koji idu ka Kramatorsku i Slavjansku. Ruski napad u pravcu Dobropolja još uvijek nije započet, ali imamo operacije oblikovanja koje su započete pre nekih 7 dana kod Pokrovska. Iskreno, nisam očekivao da će Rusi ovako brzo nastaviti svoje operacije, jer borbe za Mirnograd još uvijek nisu završene, ali su se stekli uslovi za nastavak ovih operacija, jer je Mirnograd već jedan duži period u potpunosti opkoljen, dakle ruska vojska i fizički ima kontrolu nad svim putevima koje ulaze u grad. Ukrajinski kontrnapad u Rodinskeu i u Krasnom limanu nije doneo očekivane rezultate. Ruska vojska je zaustavila sve ove napade i ponovo je ušla u Rodinske. A iz ovoga grada također imam nekoliko geolokacija koje ću vam prikazati u nastavku epizode. Sada ću se na kratko zadržati kod Mirnograda. Kao što i sami možete vidjeti, belo obeleženi delovi teritorije su prešli pod kontrolu ruske vojske tokom posljednjih 7 dana. Najveći napredak imamo u južnom delu Mirnograda, gdje je ruska vojska nastavila svoje napredovanje. I ovdje jasno možemo vidjeti da Rusi pokušavaju da odseku još jedan deo Mirnograda i da dođu do centralnog dela ovoga grada, gdje se nalazi ujedno i železnička stanica kao i jedna velika industrijska zona. Trenutno u ovome gradu oružane snage Ukrajine imaju dva velika uporišta, a to su ove više spratnice kao i industrijska zona. Ali je veoma upitno koliko dugo će oni zadržati svoje položaje, jer ruska avijacija neprestano bombarduje Mirnograd sa FAB bombama, dok ruski vojnici polako napreduju kroz sam grad. Rusi ovdje nemaju razloga da žure i mogu da nastave svoje operacije bez neke veće žurbe, pogotovo zato što je ukrajinski kontrnapad kod Rodinskija zaustavljen. Dakle, na mapi možete vidjeti nove teritorijalne promjene u Mirnogradu, koje su zabeležene tokom ove nedelje. A sada da nastavim o operacijama oblikovanja u pravcu Dobropolje. Ono što me iznenadilo jeste da su Rusi veoma brzo nastavili svoje napredovanje van granica Pokrovska. Ta napredovanja su ostvarena najviše između naselja Kotline i Grišne. Belo obeleženi deo teritorije koji možete vidjeti na mapi je prešao pod kontrolu ruske vojske tokom posljednjih 7 dana borbi. I očekujem da će oni nastaviti svoje napade i u narednom periodu i da će pokušati da uđu i u mesto Sergejevka, od kojeg se sada nalaze na nešto manje od 7 km. Oni imaju prisustvo u naselju Grišne, ali u tek nekoliko ulica. Napomenut ću da ruska avijacija također bombarduje ovo mesto, što jasno možete vidjeti i na ovoj geolokaciji. Dakle, ruski pritisak na Grišne je također veoma visok i oni će u narednom periodu nastaviti svoje napade u pravcu Grišnea i Sergejevke kako bi preuzeli sav ovaj otvoreni prostor koji im je potreban za nastavak operacija u pravcu Dobropolja. Dakle, to je situacija na ovome boku. Pored fizičke blokade Mirnograda koja je uspostavljena pre nekoliko dana, Rusi sada napreduju u pravcu Sergejevke i Grišnea. U centralnom delu najvažniji deo operacije je bila bitka za Rodinske i Krasni liman. Nekoliko nedelja oružane snage Ukrajine su pokušavale da vrate ova dva naselja pod svoju kontrolu i u većoj meri su uspjeli da kontrolišu Rodinske. Međutim, nakon nekoliko nedelja intenzivnih borbi, ruska vojska je ponovo ušla u Rodinske i kontroliše veći deo ovoga grada. Na ovoj geolokaciji možete vidjeti intenzitet uništenja samog grada kao i vozila koje su ovdje uništene u prethodnom periodu. Ovaj snimak također možete pronaći i na Telegram kanalu, ali jasno možete vidjeti intenzitet uništenja u samom Rodinskeu. Zaista dosta oklopnih vozila je ovdje uništeno i sam grad je veoma teško oštećen nakon samo nekoliko mjeseci intenzivnih borbi. Dakle, ovo je bio važan korak u centralnom delu, kontrola Krasnog limana i Rodinskija, što im omogućava da nastave svoje operacije dalje, i to u pravcu naselja Ševčenkove, kao i u pravcu Grišnja iz još jednog boka. Međutim, ovdje operacije još uvijek nisu započete, jer prema za sada dostupnim informacijama i dalje ima džepova otpora u samom Rodinskeu, dok je situacija na drugom boku znatno drugačija. Najintenzivnije borbe ovdje su se vodile za mesto Šahove, Vladimirovka, Sofijevka
Kučerev jar kao i belo obeleženi deo teritorije. U jednom momentu, oružane snage Rusije su sve ovo kontrolisale. Međutim, intenzivni ukrajinski lokalni kontranapadi dali su rezultata i primorali su rusku vojsku da se povuče iz Kučerevog jara, Šahovea i Vladimirovke, kao i Sofivke. Borbe na ovoj izbočini traju skoro 3 meseca, gde su Ukrajinci mahom bili u kontranapadu i ostvarili su zaista dosta teritorijalnih promjena u svoju korist. Međutim, Rusi su ovde uspeli da zaustave ove kontranapade i da započnu svoju ofanzivu. Za sada imam potvrdu da oni kontrolišu Vladimirovku i Šahove i jedan manji deo Sofivke. Prema za sada dostupnim informacijama, 3 ulice na južnom delu i 2 ulice u severnom delu grada. Iz ovog naselja također imamo i geolokacije koje nam dolaze od strane ruskih FPV operatera, gde možete vidjeti fokus na ukrajinsku tehniku i njihove položaje. Uspostavljanje kontrole nad Sofivkom je veoma važno. Rusi bi nakon toga nastavili na naselje Torecke, što bi im omogućilo da nastave operacije u pravcu Družovke. Na ovaj način oni bi izvršili još veći pritisak i na Konstantinovku, jer bi mogli iz još jednog pravca da napadaju oružane snage Ukrajine sa FPV dronovima. Ova operacija na ovoj izbočini je povezana sa Družovkom, Konstantinovkom i Dobropoljevom, a može također u narednom periodu imati uticaj i na Kramatorsk, ali to je već nešto dalje. Za sada je fokus na Družovku, Konstantinovku i Dobropolje. Za sada najveće teritorijalne promjene i potvrde nam dolaze iz pravca naselja Biljatske. Ruska vojska uspela je da vrati kontrolu na Suhetskeom i Zahotskeom i da pređe prugu. I oni se sada nalaze na nešto manje od 1 kilometra od ovog manjeg grada. Mogu Biljatske slobodno nazovem gradom jer je pre samog rata ovo mesto imalo nekih 11.000 stanovnika. Dakle, ovdje možete vidjeti šta Rusi tačno pokušavaju, a to je da u narednim mesecima imaju kontrolu nad Sergejevkom, Grišneom, Ševčenkovom i Biljatskeom i da nastave svoj pritisak na ovoj izbočini. Kontrola ovih naselja je veoma važna, jer bi Rusi onda imali mogućnost da napadnu i Dobropolje, od kojeg se sada nalaze na nekih 8 do 9 km. Također je važno istaći da ruski FPV operateri već gađaju ukrajinski položaj u ovome gradu, što jasno možete vidjeti i na ovoj geolokaciji, koja nam dolazi iz industrijske zone. Dakle, ovo su operacije oblikovanja koje nas očekuju u narednom periodu. Rusi će ova naselja pokušati da preuzmu pod svoju kontrolu, kako bi mogli da nastave svoje operacije u pravcu Dobropolja i da preseku autoput koji povezuje ovaj grad sa Kramatorskom, dok će istovremeno njihove operacije ponovo ići u pravcu Kučerevog jara, Veselea, Zlatnog Oldazija, kao i na drugom boku u pravcu Družovke. Također, ne bih se iznenadio da Rusi, ukoliko preuzmu Biljatske pod svoju kontrolu, odmah nastave napade ka Černigovki i Svitlevu, jer jasno možemo vidjeti da Ukrajinci imaju zaista dosta problema sa količinom tehnike i ljudstva koje se nalazi na ovom delu fronta. I ruska vojska sve više beleži teritorijalnih promjena. Toliko za danas od mene. Ukoliko vam se svidjela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, podelite snimak. Hvala svima na gledanju, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.